ovi koji su bili mamurni, a završili u bolnici, vezani su u sljedeći pokret. Jer ljudi moji, neki od disco pokreta nastali su u zdravstvu. Se sjećate kad je Jacksonu izgorela frizura prilikom snimanja spota? I frajera u kolicima, pazi, izgori mu kosa, frajera u kolicima dok furaju u bolnicu. Kaj je to? No dobro, dok furaju ga i frajer vidi čovjeka koji ima desnu ruku u gipsu, desna ruka u gipsu, cure, desna ruka u gipsu, lijeva ruka u gipsu i lijeva noga u gipsu. Ali Jackson popali pokret. Jackson je bil savršen popaljetka pokreta. I napravi. Idemo, 2, 3,